جوانه لروجا چهارشنبه یانه آشرتا ببیت میوانه کاگیران جبوی یانه زاخو جیارین گرا 24 ین خولا عراق یا تپاپه سرارای آمده کاری نوانین باش لی یاریزان یانه زاخو ددنه دیاری کرن کو یاری کرن برانبر یانه آشرتا یا بسانهی نابید جبرکو تانوکه یانه آشرتا طامنه کریه دوراندنه اكيد ما هم يوصل مسؤول كده كو عم ببني كمين يانا اضعف صاله دا يانا شطا يعني تو شخصيات يبني كوين زان يعني جبلي سركفتنا وكافيا اجار شخصياتي او تشنا دانا ان شاء الله ما اول برام بشن كمين شکستن بانا پیدا بکن. بەڕاستی ئەمە دەکارێکی باشمان کردێ بۆ یاریەکەی چارشەم لەگەڵ شۆرتا وە خۆت دەزانیت لە چەند یاری ڕابردوو بەڕاستی ئاسمان باش و بەڵام نەمان دەتوانانی سەرکەوتن بەدەست بینین بەڕاستی هەتمەی زۆرمان دەتوان لە گۆڵکردن بەڵام ئیشاڵڵا ڕۆژ چارشەم دڵی ئەو هەندەرانە ئەوەی ڕۆنجایە تووڕۆ بە لێمە ئیشاڵڵا دەگەڕینەوە هیوادارم زۆرترین خەڵکی زاخۆ بێت هانییانەکەمان بدا بۆ ئەوەی سەرکەوتن بەدەست بینین. ده برانبر دا یاریزانن یانه آشرتا و یکی ناوشیرن کو یاری کرن ده ناوا اردو جماور زاخو دا به سانهی نابید جبرکو پشتوان یانه زاخو ده این هجمارتن ایک جه بهسترین پشتوان لسر آست عراقه لبوما همو لعبك مهمة بس خاصة أو لعباني خارج ملعب خومانة أما زور اهتمامي بيددين یاری لگه زاخوش یاری که زور زحمته تیم زاخو خل عراقی یاریگاه خو تیم که زحمته از ان شاء الله ما لبوی تا استهیز دوران کمان ان شاء الله هول ددين بردوام بين لسر فوزي ان شاء الله حاول قوت خو بس خال یاری دگرین جه سرجمی انجام دانا 23 یاریان دخول عراق یا طپا پیدا زاخو شیای 8 سرکفتن و 4 دوراندنان و دگل 11 و کویان بدتو به کم کرنا 35 خالان لرزبندی هفته دهت دخول دا ده برانبر دا یا نیا شرطه تانو که تامنه کریه دوراندنو به تن شیای 20 سرکفتنان و دگل 3 و کویان بدتو به کم کرنا 63 خالان سرکشا خوله زیروانگولی با دینان زاخو